Чавашчылги күнінже ялғы бегек пөдем чаваш диктанжы жердеш. Шубашкарда шагын вали вичі лаптық ергелене. Бізінже пірінже педагогика университетінже пілу акции мінлі иртнебе пирин бұлдарулық ушкіне палашыры. Кыжал акция вуннымешхут ергелене. Хулара бурнаганзем вежі вырында. Віреню институтінче, педагогика университетінче, тада Чаваш патшалық университетінче диктант шерма бұлдар жеш. Шавынбегек радиоба тада интернет па итлезе піліведерслеме май бұлжа. Диктант хутне ядарлазы ушлазы еліне май бұл навезен. Диктант па шығынны минбур пілдері сайтра ядарлы баннырда. Онда диктант бланкне делартна, бланга ушлазы елзе. Те ушлазы елмезірек ядарлы пижетлезе, ручка башырза, бізем диктанда шырма бұлдарны, он заргушне шырны текста сканлаза ядарлы адрес поярсаға малавзе. Акция школа дезем студентсем, педагогсем тада Чавашчылгибе казакланаганзем худшынжеш. Диктант текстне Павла Хиравжи, журналист, сосчах, педагог Константин Петров ширнызем тарых ергелене. Выл Чаваш етнетен жеушлых нежедежеклене Андреян Николаев летчик космонавт шинжень бульджа. Текст, подемышлею здесь евр текст ахмар. Шабахта шугушламалы самансе мундапор. Уйрымах епаларцах варашан, уйрымдран членлы предложений зене. Булагане паллах палардул булама тараше, студентсем булагана итлизе чарнобалызне терсларта сейбер шанатпар. Филология факультетінде тватымыш курсра вренеген Ангелина Ятманова ба, Екатерина Судова кашни жулак шагак сие хучынаще, пилік палы илеше. Диктанда ядарласа хадырленменіне, аслы шкулда илне пілюде шиделіклі бұлныне білдержіш херзем. Диктант шырма паян еврақ пулмара, мәжін дезесен тватымыш курса жетсенді диктант шырма шамбегех еврмар дезе ұшлады. Мәжін десіне бір правила заневерененде, шап блах самахсыне демеле жирмалы зане пілетпір. Премыш курзан жақ вренмен кенне жүхне литература jelгебе калма пиде еврчан жақта твады жылушы, сын бұқса, Татьяна Витальевна була, и бир литература jelгене зағы врымыр шамбада ширма, вулама, калашма шымырақ бүлжі. Акция ертерегензен білдерне дырық, кашни жулак диктанда пилік палылық шираганзен ежі утмыл шетміл процент таран. Кыжалда кыдар дузем аван була сажанаще. Ширушне аслы шкулзынже врендегензен ушкане дересле. Шак уяв күтім чуваш халық жын пыйты пиде пызык уяв. Шамбада шак уява шириплетсе пал дуза хаварасызе, балақ шак кирижи нумай организация бірлешсе, шак бек ежіну. Шак ежіну па кирижилен, паян егун кашны жулағын де гуннымыш худ, кыжал гуннымыш шул, шак диктанда жираща, шак савындарать, Чавашчылгине гына пілнеймар, она хейн тазалық незықлазақ варза она кадардасы. Шамды деп санат, баянки шак диктанда худшына канзем кызен пулдара ухне кадардыш, шау шутарак инде история бежигынна шак пулова шириплеце хвариш. Акцин тептелеве Чавашчылгин пілдерішне сумы бехи зепне үстересе. Шулранчул диктант чираганзен ежи үссе бырать. Чавашин Гларым Вали, Надежда Александрова, Михаил Солин.